Chiaragire Isato chiabono botuko mwancho muligire begataseni Ndizi TV ande onsi asogene tokabo kubwatie mirobiri yeitungo kwarigania asenchira yo wikirano nyale kobago sanga amana ntunganyalire kobaga gwateka kurubwaga kiete imena isko ye county ya Kisii reterene ngoro kwa Josephat Amisi ngoira nande asekarogetalige tambe elintunyale koba tokumanyania mange nganyalire koba ekawateka. Omwancho muligire linyura boigo Amayia nabo kunyara kobago gosanga amona intugwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News. Karibu bwekanye lindo nyara kobago kwemanyanganyale kobaga gwateka kurubwaga ketego ikira chinga kibuna ichitogo chaka kurwase county ya Kisii anene se stage enene ye sekta ya matatu imeyomo chubosongo sokungusana na okonene kwa nyale kobago korrekana ororo sekurwanira libaga lioko beka chigali goselio kubangira chigali gati ye chigali chiria gose chisako ibere gati yabo esako elia nere kurukwa buna K Trans na boigo elia ya nyambunwa sako echichigo korago chia ase omochi osuneka kubwatekana anene na bateneri besako ya K Trans niko batebire libagelio lianyale ko bali koene no gochia ase sako ya nyambunwa na kolengana na barabo na wanyale ko bago chakia esako ya K Trans na ko libagelio anene ase omochi obosongo musaki oituba mangana Amayia Mildred Mumanyi no alenge ase omochi obosongo na gotwaliganeria oroboti asenjire bwikirano. Kobono esekta yobosombi egendrete nemirimo yabo ya kiralituko iliyokwene kiabuna nkonyora bali endagira yabo ya kiralituko bono nigo okungusana kogendrete kwene kiwa ase stage ya suneka imeyo muchobosongo gati echisako ibere echichire K Trans amona nyambunwa sako ase bono bagoteba obutenili bwa nyambunwa nigo bokorekana kunereria K Trans ase bagoteba nigo berusaranete ase sako ya nyambunwa aso bwasyo kubotarengeo na igo bagaso K Trans eyo yaberege kubairabuya korwa omwaka bwekiri 2015 no mogo ikabono buna abateneneri bakwerera ngo tuwakira litukoria rero tukwanera issue ya stage ya esake torabere ko since 2016 no twanjagete esa tonya tibishe byarengo kurumaega yarenge ya nyambuno yarenge mbe ekara tukaruse sake okwendo kuyiwa beto barengo bongake tubajage sake kurunga sunika transport sako natone chaka torasubu n'abantu bayitongana ngoraiga twakane gitieke April 2016 mpaka rero itukoria rero yabe to kumisanga twajete county mumbwari twato batenga tubata masagarare fake emejande yabeire esa to terwetire besa insiemesa torekana abantu bagitiye ichibesa insiemesa nabagari korekana jande yabantu banyerenta n'abantu ba municipality tendera mahora abere kirigire abantu basunika bonse kiri abarire abantu basunika ekwanya abantu basunika igento ko boni kugamo no oko bana bekira abantu abana bonse yamo kwiguire sigweri kaji nyinge bansi bose bukiba cyabo abandi babuino babagura kanyambunu ekine kiba cyane tegiyoka kyagara karanga kubeka iminde byese abantu kyaranga kwara almost 2 months ko meeting de bonse kage stage naro akwanda mangana Amayia na drivers ka contact babwente bwesibi lakini kwa nyoranga bormoino gari babwata abantu bagochocha ndote ikisegia bega egende segie gojiraga iga mbagenda ngumbuga ari kwenda ko check ngatume vice chairman yane karara masakara papers ku 2017 muna tona jitege tieke gocha tokatonga masakara ito bwate infect eto sinyira na ki municipality ne ngao ne county ne ngao ongeri oyo mini to yonge manager yongeri otochande ngekintambe sana muna jina ara chiro several times ngomateto eto chinchi sune kae boronge ento twale chigari chigo kolegasi tuko nane chichopa bono ga engosaba tokonya ase gati yabali abagokora egasi ase stage yo nigo bagania esako ya nyambuna kunganya kurwa asayo ilioko bachinga kichinyororo gokora emirimo yabo wana se miaka yonse kigora yaje de kusangiri jibesa ntwe bol de karo miaka yonse muachi de goro ngaki bono ngai mo sangiri ngai moko beka account yonere li ngaki muacha geti ya obisiga ono de tenga kyo bisi jato jakanjo ejinde jonse serikali batatenga ngaki baje de ground eri ogito bwatega iga goto tagete abantu ababesa keriende baruegetie kepi ekiagera ntoro jibo kokonya bago tokonya esake yachire igego tokonya no mweri bwo mwaka
kwanyora turi gintu twirano na abana Chinga kecho ni gobagania omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati gwasanania na kugayana eng'ani yu onere bekire kwa kire nyambunwa tugusaba gwansira bono iga erusi gari iguru na ande cigari cicito ntete cianse kwimukibosa tutaikurwa ase stage iga ikiagara cibese cino ciatujandire nse iga paka serikali na yasona nirime intervene mang'ana ya tukore tumya wanza kore gasinse iga so gakinche ngusaba serikali yeito Simba Arati esore uturigereria tokonye kiagara ituntu tagete none cigari cino chense iga icibwata areas kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi Mbia mono omusaki oituba mang'ana maya Mildred Momanyi asogotoretera roboti orwa senchire yobo ikirano togosuka motwe abarai abakora wano murai bwense Dr. William Ruto omukonyi oyarigathi gashagwa na boigo omugabana bwe county ya Nakuru Susan Kihika nigo banyarako bakora abarai bande asomusangerikano bwa masabo yo gwakeranga mbia mono ayanyarako bakorekana ime county ya Nakuru anene kurwa sekanisa yege Catholic ya St. Mary's yegotoka ime ya ensemo ya Moro gago na kurwa sekanisa iyo nigo omurayo yubwense William Ruto anyara koba kwenekaria abakenya buna serikali ya yenenyare kobage kwerwa na kweneke anyare kobage gosegeta naboigo gokonya chisemi ya irinda bana banyara koba bakwegenderia sobogima bwabo bwa kirarituko nigo Ruto boigo ateba serikali iyo nyarete koba anenge kwimokia ekerengo yechibesa se budget yanyarete koba gweta kurwa chi bilioni 44 wikira chi bilioni 53 na ibere elio kwenekia buna abana be university boigo banyare koba kwegenderia ase amasoma yo nigo Ruto boigo nyara koba gakomenteranga aneno murobiri bwa kwenekia buna banyare koba bakoena na chindagera gochia se chisukuru no nyara koba gokwiranira senchire boikirano elia bana banyare koba kwegenderia amasomo abo senchira yobororo. Katika hii budget tumeweka pesa ya mambo ya university. Nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa na matatizo ya masomo ya university. Hata college yetu ya Egerton hapa karibu ilikuwa inafungwa. Si ni kweli? Lecturers hawakuwa na pesa, watoto wanahangaika huko shuleni. University ndio hiyo inahangaika. Huyu mama Charity alikuwa ananisumbua kila siku. Hii university yetu ikifungwa dunia hii itaharibika. So sasa tumeongeza pesa kwa budget hii kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 82 ambayo itaenda kwa university zetu. Kwa sababu tunataka watoto wetu wote wasome. Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba ili tuwe na taifa ambayo kuna usawa ni kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Tumeweka vile pesa bilioni 5 kwa sababu kuna watoto wengi hawakuji shuleni kwa sababu hakuna chakula. Unajua tunaongea mambo ingine mnashangaa. Kuna watoto wengi katika hizi matowns, slums, kule mahali Turkana na kwingine. Watoto wengi hawako shuleni kwa sababu hakuna chakula. Hawana vile ya kupata chakula. So tumesema tutahakikisha ya kwamba watoto milioni 4 wataenda shuleni na watapata chakula shuleni. Agukwana kurwa sekanisa ya St. Mary's meyomochi omolo ni goboigo Dr. William Ruto anyara kobaga gweso kena kogikiria obomoburia bwazimio asemeroberio yokorobekana eyo egendere kobage kobangwa na boigo asanyara koba kwenekeria abamenyi bensemo ya molo bunana chikoba gakobasira irinde banyara koba kwegendereria ase oboremi bwabo bwa kirarito kuniga yakwana ya chingaki anyara kobaga komerana na abamenyi abensemo ya moro anene barabare amo ne chipara asanyara koba gakomera namo n'abamenyi abo. Kuna watu wengine wanatuambia ati njia ya kupunguza ati gharama ya maisha kwa Kenya ama kupunguza gharama ya unga ati ni kuweka sufuria kwa kichwa. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka ngapi bei ya unga itakuja chini? Si lazima tusaidie wakulima waende shambani.
ndio wazalishe chakula ya kutosha. So mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutapanga na nyinyi. Mimi naelewa hapa kwenu Molo hii, Njoro, sehemu hii yote mpaka Kuresoi, nyinyi ni wakulima wa mambo ya viazi. Na mara nyingi viazi ikikuwa nyingi inaoza, inaharibika, mnaenda hasara. Si ni kweli? Sasa mimi nataka niwatangazie tumekubaliana na county government. Hapa katika Molo town tunawapatia mwezi ujao shilingi milioni 100 ya kujenga cold storage ya viazi yenu na mboga yenu. Ili mkilete viazi yenu ama mboga, kama hakuna wanunuzi, tunawawekea katika cold storage mpaka bei ipatikane bei ya sawasawa, msipate hasara ya mazao yenu kuharibika, ama msipate hasara ya watu kulipa bei ya duni kwa ile mazao mumefanyia kazi mingi kama wakulima. Boigo gati abali banyarako bagwikirana aso musangirikano uyu bwa masabo no mugavana bwe county ya Nakuru Susan Kihika uyu nyarako bagagucengerana kogokera anene taro yayo muraibwense amona barai abanyarako bagwikirana me county ya Nakuru aseboigo atebire buna county ya Nakuru mbachiko bakwenekia banyarako bakubwaterana elio abamenyi benseme banyarako bakonyora magendero kurwa serikali yenene. Your Excellency, hapa Molo tuna hii Molo Sub County Hospital yenye imekuwa ikijengwa lakini imekaa kiasi. Na kitatiguo. Na sasa Your Excellency, najua kazi ya hospitali ni ya county. Lakini mimi na wewe tuko na ka agreement ketu kidogo. Mimi nijenge na wewe unisaidie kuequip. Nataka nifanye hivyo haraka sana katika outpatient ya hii Molo Hospital. Katika Molo sasa tuko na municipality ya Molo. Tumeweka pesa so that we can make the municipality, we can actually kwanza tumetuma board ya hiyo municipality kwa county assembly na nimeona my MCAs hapa na wamesema wanaangalia so wapitishe hiyo board. Sasa tuko na hiyo pesa so that tuweze kupanga Molo in a better way. I think planning ya Molo iko chini kiasi. Kwanza niseme pole sana for any family members wenye walikuwa kwa ile ajali yenye ilipatikana pale Londiani Junction. Najua watu wengi sana wetu kutoka Kamara, kutoka upande wa Molo pia, some of them were caught up in that. So for those families, na kama tulisema waletwe kwa hospitali yetu, nyinyi kama watu wa Molo, thank you very much because we have been able kutumia hospitali ya Molo plus PGH. Nakuru I think tulikuwa na about 12. Na kama kuna familia ya Nakuru County yenye ilikuwa kwa hiyo ajali na ningetaka ofisi yangu ijue so that tugara Togos kama tu mwanchu morigire bigataseniki Ndizi TV omokonyi bw'umuteneneri bw'ekanisa yeke Methodist imense ya Kenya Isaiah Day anyareko bakoboria chikanisa naboigo abarayi be chikanisa kweneke buna banyareko bagusabira Kenya enyareko bagigutwara omorembe nigaya kwana alitikolia rero asanyareko bagakora omoyega bw'amasabo anene ekero ekanisa yigendete ko bekwirigania gukora obochori bw'abarayi obubokagere gukorwa ase obwangoiga nige eranyareko bekonyerekana gose giko manyekana buna oboteneneri anene gosoko ngusana na kwanyate ko bokorekana asoboteneneri bw'obochori bw'ekanisa yeke Methodist asomurai oyo b'ekanisa yo Isaiah Day yanyareko bagagoteba buna okongusana nokwo nigo kwanyarete ko bagokorwa kubwatekana ne chinkwana cyanyarete ko bachigokorwa n'abateneneri b'ekanisa yo. Become people of peace. Even our counties, even our country will be peaceful. Because peaceful people will be leading the country so that it becomes a peaceful country. Now we are telling them, come and pick news from us of a church that is reconciled, a church that is healed, a church that is united, and a church that is doing mission. Etogoska motwe magega ya abantu chimisano nababere gusiri obugima bwabo kubwatekana mu basokona bwe paro nyara kaba korekana litukolia ijuma anene asensemo ya Londiani bono nigo chia mate abagenda takoba gwesokya ochia asengendo enyagitali ya Londiani elinde banyare koba bakoligia na koba manya abanchu babo abo bagendrete gosawa banyare takoba gusiria obugima bwabo bagokwana kurwa asenyagitali yo nigo obotere banyagitali
omoye bwatebire bwabwate sadirugose bwabwateranire amone kiombe kiria kia Red Cross rikwene kia buna bwanyareko ba boko gacha gose kiombe kianyareko ba iko gacha gati yemebere yanyarete koba gekoba emenge asenyagitari eyo yelondiani wikira boniga nigo abantu emerongo etatu na kianda osemebere emerongo etatu na kianda yanyareko ba gekurusigwa agwo nabanyene abanyareko bagoikagwo nabo igo komanya abantu babanyarete koba bagosiria obugima asumo basukano ibe para. The hospital can be able to manage, especially the many bodies that are on the ground, can be able to be transferred to the mobile morgue. Have gotten help from the other sub-counties, that is Kapkatet, Sigawet and Kericho in terms of body preservation. We've gotten qualified personnel, that is morticians, who have worked with our staff because they have really been pushed to the wall, but they have done the best that they could. Having the councillors here working, of course, with other actors on ground. We have the Association of Councillors. We have also an agency here called Irish Aid, who have helped, in ensuring that generally the families that are coming here are able to at least access some refreshment and, care of the volunteers. Wengine wamechukuliwa na ma relatives karibu 18. Wale ambao wamebaki ambao hawajajulikana ni karibu 15. Lakini daktari amenijulisha kwamba karibu 10 wanaweza tambulika. 5 peke yake ndio itakuwa shida kutambua hawa. Wale ambao wamekosa mtu wao hajafika nyumbani tangu hii accident ifanyike, wapate kuja hapa ili wapate kujaribu kama wataweza kupata wale wa jamaa wao. Ikubwatukana nogochika kwa omwaziri bw'obosombi Kipchumba Murkomen buna chichiro chonsi chiagachire anene kando yechipara imense ya Kenya chinyare ko bachikonganyigwa asenchire boikeranu korengana kerokende noko omobasukano uyo nyarete ko bakorekana asense moyelondiani bono nigo obotenerwe county ya Kericho bwanyare ko babogochaka koenekia ogochika okukwanyarete ko bagokobwato korengana na obotenerwe county yo nigo bataberenga banyare ko babakonganya ane nabonchoria ao ase bali bagenda to ko bakoro bonchori bwabo angene chipara ase boiga bonchoria banyare ko bagotebanga nege tambukoro ekia kolende nigo giachire ase ekero ekienge mono nabo igo banyare ko bakonganywa ochiase chinsemo ao echokero kende baroche ngatiri tibigi chikochi ko baenekalia anene obonchoria bwabo nyare ko bokogendera senchere boikiranu soko, lakini ni ile tu kuzingatia masharti nzuri ya kutuokolea, kwa sababu hii soko tumehamishwa abruptly kwa kigafla, kwa ile wakati hatuko tunatarajia kwamba tungeweza kuhamishwa. Kilioko niliamka asubuhi tukaelezewa kwamba tuhame kutoka kwa barabara tukuje county. Hii county ambayo iko kiwanja ni kubwa sana. Barabara kweli magari inakuja spidi. Ujui ajali inatokea wapi? Hakuna bari utajekinga. Ni hiyo tu niko naye. Tumepelekwa nikaa tumetupwa, tumepelekwa kwa msituni, hatutakuwa na mali pa kuingia kujisaidia wakati ya mvua, hata kwa wakati ya lunch, kwa sababu sisi tunapendanga kukula wakati mwingine kwa tunapokuwa kwa soko, hiyo tunasaidika na ile vibanda pale kwa soko. Lakini kwa sima tena tuna sima. Security tena hakuna. Tunahangaika na mikwajo imetosa sisi na Togosuka mutwenigo ekiombe kia ushirika mwema kubaterana amone kiombe kia bateneneri babanyanyimbo imeyensemo ya kiganjo kianyareko bagegwesokia nagochaka omorobelio bogosimeka emete aserie korokonga tree restoration bagokwana kurwa sensemeyo nigo bateberengati yemerobelio anene byombe bibye serikali ne biri bitali bye serikali kubwaterana elio kwene kebuna byanyareko bigo ikerana anene ogochika gwe serikali ngenyareko begosimeka emete goikera bilioni 15 kago kwana gosega kora omoyego yubo gosimeka emete tesi musalia nigo aganirie aba Kenya banyareko bakwenekia ngambagende toko baba gosimeka emetasa chinsemo ao bunenjere yemoyo kwenekia buna banyareko bakolenda ebinto biri bitotanaine. The earth's resources are being consumed faster than we can sustain them. The trees that make paper, houses, our furniture, the water we drink, and the natural metals and compounds that create the things we use for living are examples of Earth's resources we use every day.
An important part of going green is conserving the resources we consume. Hence, the need to plant more trees, just as one of the ways to conserve our environment. As we strive towards conservation of our environment, we should not forget or sideline a very important group of people living amongst us, persons living with disability. They are a vulnerable part of our society, and when resources are strained, they bear the bigger part of the negative effects of that change. It is in this regard that we have to involve them in efforts to preserve our environment, and I am happy to note that Ushiriki Wema has demonstrated this today in partnership with the National Police Service by ensuring our brothers and sisters who are visually impaired have been co-opted into the Ushiriki Wema's tree restoration project. I urge Kenyans that as they appreciate their vulnerability, let us all remember that they too are able, only abled differently. Thus, when supported, they can. Togotigana na roboti oruto ike imeyensemo ya Nyanza asomoriki omonene we wizara y'oburendi bwaime Daktari Raymond Omolo anyale kobaga gweso kinakobaenekeria abamenyi bensemo ya Nyanza bune serikali enene yanyale kobage kobeka emeroberio iri konyara kobage goikirani chiro cha magendro imeyense ya Kenya gagokwana ase skuru y'abamura ya Mbita asomoroberio bwogosangeria chibesa elio kwagacha ekerasi kya magere yekerero nigore Mondo Morate birebuna ne serikali ne chikobage kubwaterana amona bamenyi abo elinde nyale kobage wikirani chira nyale kobage kulira ba Kenya anene chinga kichiri che campaign. There are programs that touch on water and sanitation, which Mr. Engineer Lema is responsible for. There are programs on the blue economy. As we speak, we will be doing the Mbita Paya. We'll be doing Homa Bay Paya, we'll be doing Kindu Bay Paya at a record 600 million. We are going to be buying a ferry as a government to ease transport in Lake Victoria. Now the road from Mbita to Sindo all the way to Sori, the contractor, I'm sure Mheshimiwa Karole is following keenly, is back on site so that that road is completed for ease of our movement. In a matter of weeks, we will be launching the construction of the Rusinga Ring Road at a cost of 1.2 billion. We will be doing the Mfangano Ring Road, amongst many other government programs that the administration of President William Ruto is undertaking and has committed to. Togosuka motwe omo bunge gose omo chumbe Laikipia East Mwangi Kiunjuri nigesokirie na komochia obomo bwazimio ase okokana ananeli chikoli yali chibeseli nyarakobiri gwetigwa amone bunge ene kolengana na Kiunjuri nigo abolirie obomo obubogende tokoba buko ene kiabuna bwanyale koba abogo pinga serikali bwanyale koba bokoleta chinchira au ilinde banyale serikali nyale kobe nekia buranyale kobe kwenyorera enibo nabo igo nyale kobe gwakana madeni amange ayo egende tokobe gotwara aye Chinsa aga okwana anene imeyensemo ya Nanyuki imeye county ya Laikipia nigo boigo Mwangi Kiunjuri anyale kobaga kobolia obomo bubwazimioonyale kobo kwena na libagalio roro gochia serikali inde nyale kobe goikirani chira ao yenyale tokobe koliera ba Kenya. You cannot come in to blame the government and yet you're not giving us an alternative. All what you're asking as a new leadership and their leader Raila Odinga is that come with your financial bill, an alternative of what Ruto tabled in the House. And then tell Kenyans, this is the way I will collect taxes, this is the way I will manage the government. Are you telling Kenyans that your proposal, your alternative to decreasing taxation, your alternative is maandamano that will bring more money to the people of Kenya? Is that your alternative deal? Kenyans are no longer vulnerable. They understand the issues. Yes, they are going through pain, but please let Kenya.
Togosuka mutwe anene mabunge okathiani Robert Mbui nigo amochire serikali enene asoko genda mamincha neke gambero ekianyarete kobagi kona chabuna lichiko liria lichibesa linyare kobali goteneni wa sechinka kitita manyariri kubwatekana Robert Mbui nigo ate vile nonye magega yeke gambere kyokora liabuna anene lichiki litiranyara kobali kwerani liko ikiraniwa nigo bono ekyombekeria gekoligereria anene ligoliria talie praya agenda mutwe na kweneke bunalia nyalire kobali komenta amagori ya amabuta. Watu wa Busia, asanteni sana kwa kuchagua huyo shupavu, hiyo shujaa. Ameenda kotini, amesema hiyo mambo ya Finance Bill, Finance Act 2023 isimamishwe. Na koti imeamua ifanye nini? Even after the court kuamua isimamishwe, EPRA wale wamesimamia mafuta wametangaza 16% VAT. Juzi mumeona mswada umeletwa bunge, Wakenya wakaulizwa wakasema wameukataa. 93% ya Kenyans wakasema no. Alafu ulipokuja bunge ati wabunge wanapitisha. Sasa mimi najiuliza wale wabunge wako bunge la taifa la Kenya wanaongea sauti ya nani? Togosuka motwe goikera ase county ya Kirinyaga ase abalemi bechae kurwa ezoni ya gatani yegotoka ime county ya Kirinyaga besokirie anene na kugikeria okugura gwechae ase ligolirike anene n'abantu balia batamanyiri nigo batebire ebona nigo ya ireire ligolirie chae kwira nanse na boigo abalemi bechae kogendera koba bagochandeka kubwatekana no kuborwa yenibo eisaine airiera nyara koba yekobagendereria sobogima bwabo migwechae. Kuna kampuni imekuja hapa Kirinyaga inafanya mambo ya hawking. Na hii kampuni inatoka pande ya Embu na Meru. Na inanunua kilo moja kwa shilingi 25. Na itafanya mkulima wetu aingie kwa shida kwa sababu sisi kama KTDA tunalipa more than shilingi 50. Kwa hivyo tumeambia mheshimiwa aende atuangalilie maneno ili hiyo kampuni isimamishwe. Njaa nayo ni mbaya kwa sababu ukiletea mtu pesa saa hii atachukua. But we have tried to sensitize them. We have tried. Kwa hivyo tunajaribu. They are not looking at the quality so much. I don't know what they are doing with their tea because they are buying it cheaply. So they will also wataleta shida ya quality in our tea farms. Number 3, there is this other issue about watu wakianza kuuza kama ni mahindi wanauza, wizi ya majani itaanza. Na that means that we start guarding our farms the way some people are guarding the Magaye serikali enene kubwatoka chibesa chia bantu bamenyete amona bolema na boigo abagotu nigo omuroberi yubo kwena na chibesa icho ogena tukabo ikiranigwa ase chinsemo boigo bali banyarire ko baba kwenyorera chibesa icho nigo banyarire ko baba ko yakire serikali ngambia mono aso kubwatoka chibesa chiranyara ko bachiko baenekeria anene kwegendereria aso bugima bwabo bwakrali tukononye nabo nigo babolirie serikali asi emetinye kubwatia nyare ko bage ko bwato kachibese cyo ase chinka kichingi kirano elinde abagotu banyare ko baba kwealigania elinde banyare ko bakwebanga amone chibese cyo. Pesa hii inanisaidia kwa watoto, hata nikiona mtoto kwa shule napeleka kwa shule. Inatusaidia sana, hata ukipata njaa unaweza kula vizuri. Tunaona vizuri sana, sisi tunafurahia sana wase. Hata wamama wako na sita, wako na njaa, wanatusaidia. Tukasema mbona tuwezi kupata, na tena tunaona vizuri tunapata leo tunapata. Tunashukuru sana rais wetu, tunawashukuru watoto wetu, muendelee kutupatia hivyo. Hata niko na watoto mama yao walikufa, ndio tunawasaidia. Intended to do what we call a cleanup. We are intending to clean up our registry. We want to have exact data, and this is something I'm rolling out very soon to make sure that anybody who is vulnerable. Remember, this is a bottom-up government, and the bottom-up are the vulnerables. Yeah, these are the people that we are catching from the bottom.
bringing them up, at least for them to live a life that is commensurate for their age. Oroboti oruo ruechibesa chiabagotu mwancho murigile bigeta seni Ndizi TV na urogoto ikia omweli bwa Amayia Chinsa Isato chiabona botuko asengwera libagere gwakaranga mbia mono asokwera chinga kichiao kwenekenga kwanyara kobogo sanga amona into Amayia yana boigo emerobelio ao etogende tokaboto kwariganire kurasegeta seni Ndizi TV ulinyara kobogo kweneke buna chibicha amonelio gichia gochera senchire boikirano niga korokwa Abigail Nyancha military na ngorokwa Josephat Amisi na koganerio boligereria obuya bwemerobelio etigarite migeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Obolemi nobonda asizgula tochukwa no obolemi bwechinyende tumayanga na kichinyende chigosimekwa nande ngikerikega neiri eliko ranga chinyende chungwa machire bujana boigo korusia amazara maya eliko konya omolemi anya ko bagagwe konya asubo mabwaye bwa butambe urabete igo mujo mabonke kera lituge mambe omogondo yo tokonyorema twanyorosibia twalema twatiga toba twakora kagwiki gegera twakorira kagwiki twanyabokia kera twabokire twarusi obachagori kwanza litangane gara tokorima tokoirani obinse ngora twarosi omogondo kabisa togokora kagwiki yako nande toirorera twarosi buya kera twarosiri buya iga twaenda rinde kwanyora embego yaito ntobangete na bona iga ntonarete gosimeka embego yaito iga embego nganjete ekoko amini ekiagera chinyende